Abahaje mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu mutaga wo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ni kwigenekerezo rya 16 Nzeri 2026 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. FARDC yatinye kongera kuzamura drone nyuma yuko twirwaneho irashe ya mbere mu minembwe mu ntango z'uyu mwaka wa 2026. Ni mu gihe kandi turi buze kubabwira situation iri mu bice vya Makobora. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Infoma wacu Safari wiriwe neza? Mwiriwe. Safari, kugeza ubu tuvugana vyifashe gute Makobora? Umaze ko mu butumwa urambira uti imirwano yakaze, ni igiki kiri kujya mbere? Nakubwira yuko kuri route nationale 5 neza nikona ryamunanira ko ni hafi n'ubundi hafi n'ikiyaga cya Tanganyika, nyuma yuko haba igitero bigabwe bituruka Ibaraka M23 ikabisubiza inyuma. Urabona noneho ko bafashe noneho kuba bakwataka baturutse mu kiyaga cya Tanganyika baciye nyine kuri aka gace ka Makobora. N'ubundi ni Makobora ya kabiri yabaye ifaniro ry'imirwano, ndetse ubona ko FDLB ishaka gukura ino misozi yitegeye. Bivugwa ko ino misozi ari point strategique mu kuba byabafasha mu mirwano yo mu minembwe, kuko urabona niho inzira zose zazajya zinyura z'indege, ukabona ko ariho bazajya bacisha n'ibikoresho bitabagoye, kuko ari inzira zisa nkaho zaba zoroshye kuziturutse muri biriya bice, kuko minisitiri nyinshi zisigaye zituruka i Bujumbura. Urabona yuko FDLB n'ihuriro rya FARDC kuva mu rucezama kugeza amaginga ya imirwano iracyakomeye muri ibi bice n'ubundi, aho ku mirongo y'urugamba harimo n'abakroatia. Nakubwira yuko amaginga ya hamaze gupfa abakroatia bagera muri 3. Yego, ibi byose biri kuba n'ubundi gahunda rimwe ari uko FDLB yajya gutabara abagenzi babo bari mu minembwe bamaze iminsi bahanganye na twirwanaho ndetse na AFC mu bice bya Purezeho. Maginganya naho imirwano iracyakomeye kandi irakomeje, aho n'ubundi bashaka kuba nabo bakwataka bino bice bakareba buryo ki bakwigizemo makumyabiri na gatatu kugira ngo bajye gutabara bene wabo abari gukubitirwa mu misozi miremire. Aho nakubwira ko uru rugamba rwahinduye isura, aho rwatumye bamwe mu basirikare bakomeye ba M23 aribo bari kwiyoborera urugamba w'amaginga ya kuma axe agiye atandukanye muri ibi bice n'ubundi byo muri teritwari ya Fizi. ni mu gihe kandi hano imbere yanjye hamaze kugera raporo ikomeye yoherejwe iri guturuka Katongo muri Uvira, aho rero ari raporo FARDC Socrade Sud Kivu kwigenekerezo rya 15 kugeza kwigenekerezo rya 16 Nzeri 2026 Katongo, Tuwe, Fizi n'utundi duce. Baragira bati ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangaje ko zashegeshe kandi zaneterarisha abarwanyi 180 b'ihuriro rya AFC M23 nyuma y'iminsi ibiri y'imirwano ikaze mu majyepfo ya Sud Kivu, cyane cyane mu duce twitwa Katongo muri teritwari ya Uvira n'ayitwa Tuwe muri teritwari ya Fizi. Nkuko bizatangajwe n'umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare byo muri Sukora ya kabiri muri Sud Kivu ni Suriyete na Rigani Mbuyi Kalonji, nuko iyi nsinzi yagezweho binyuze mu bitero bizo ku butaka no mu bisasu byatewe n'ingabo z'igihugu bigamije gusenya ibirindiro by'umwanzi no kumwigiza inyuma. Mu bindi byagezweho rero nuko abarwanyi 22 b'ihuriro rya FC M23 FARDC yavuze ko yabatsinze Makobora. Abarwanyi 8 bafashwe mpiri Kigongo, ibikoresho bya gisirikare byinshi birimo lance rocket ebyiri za RPG
intwaro imwe ya y'ijana na karindwi ndetse na morotsi ebyiri za 82 na saventi imwe ndetse na mitarayezi imwe ndetse yo mu bwoko bwa 12.7 mm. Ku bijyanye n'umutekano wo ku rugamba, FARDC yemeza ko Tukuwete azwi nka Poezera n'imisozi yakikije muri teritwari ya Fizi bikiri mu maboko y'ingabo za leta, nubwo AFC yo ivuga ko ariyo ihagenzura. Ingabo z'igihugu kandi zemeje ko hari abasirikare ba M23 bagaragara mu mujyi wa Uvira, zikavuga ko ari urwenya gutangaza ko bavuye muri uyu mujyi. Amakuru aravuga ko FARDC yise ingabo zitumanaho zo ku mbuga nkoranyambaga za M23 nk'uko FARDC bitangaza, bakavuga ko abarwanyi bitwaje intwaro bagikomeje gusahura imitungo y'abasivili muri Uvira. Ni mu gihe Etat Major FARDC yo yamaganye byimaze ibikorwa byo gusahura n'ubujura buri gukorwa na M23 nk'uko babivuga, banasaba umuryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa bose gushyigikira amahoro ashyira igitutu gikomeye ku bagize urare muri iyi ntambara mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo, kandi bamagana ihohoterwa rishingiye ku gitsina, aho ibyaha byo gufata ku ngufu byagaragaye mu ijoro ryo kuwa gatatu cyangwa kuwa kane ku igenekerezo rya 14/15/2023 mu midugudu yahitwa Nyamyanda, ahitwa Kimanga no muri komine yahitwa Kalundu n'ahitwa Murongwe muri Uvira. Mu butumwa bugenewe abaturage, FARDC yasabye abantu gukomeza kuba maso ariko ntibaterwe ubwoba. Bavuga ko umwanzi akomeje kugenda ahagarara mu rungabangabo. Ni raporo yatanzwe na FARDC bayigenera abanyamakuru, ariko mu by'ukuri urugamba aho ruri kubera mama ko ratatu iravuga ko yafashe bimwe mu bice bitandukanye, ariko FARDC ikaba ibihakana, ndetse FARDC iravuga ko M23 itigeze ifa muri Uvira. Nibikuwe muri raporo tukiri kugenzura ukuri kwayo yasowe na FARDC. Safari rero ngira ngo urumva ko buri ruhande rukomeje kugenda rugaragaza ko ari rwo rufite ubugenzuzi mu bice runaka. Ibi turaza kubitegaho, turabyitegaho iki? Amaginga ya ku mpande zose baritana ba mwana, ndetse bakavuga ko gahunda y'imirwano ntayo, ariko icyo nakutangariza amaginga ya haba ku ruhande rwa 23 ndetse n'ihuriro rya FARDC, urabona ko gahunda ikomeje, kandi ubona yuko bakomeje kugenda bakusanya intwaro ku mpande zose. Urabona nyine ko ibi byose bigenda biba abenshi nyine ni ukugira ngo bagaragaze ku ruhande rwiza, ariko mu bigaragara n'ubundi amahitamo y'aba 23 nta yandi, ni ugukomeza urugamba bitewe yuko badapfa kurekura amaproje strategique y'ibice bimwe na bimwe, kuko n'ubundi barwana ari uko ihuriro rya FARDC naryo ryabagabye y'ibitero. Urumva rero ko bitari buze koroha, ahubwo intambara iri buze kuba mbi cyane bitewe n'uko situation imeze. Urabona muri uno mujyi wa Uvira nubwo batangaza ko bawuvuye, ariko nakubwira yuko imisozi yitegeye uno mujyi pour strategique z'umujyi wa Uvira zose ziracyari mu biganza bya 23. Urumva ko bitari byorohe mu gihe abawato ndetse n'abaFARDC n'aba-FDLB barekereje ko basa nk'abagabanukamo bagahita biroha mu mujyi. Ntabwo biri bworohe, haraba intambara karundu ikomeye ku rwego rwo hejuru. Ku ruhande rw'abaturage bo bihagaze gute bwana Safari kugeza ubu? Maginga ya abaturage bo basa nkaho bagishaka ko 23 isa nkaho ikomeza kuguma aho ngaho, ku mpamvu ikomeye cyane yuko aho 23 bagiye bafata ibintu by'imisoro byagiye bisa nk'ibivaho, mu gihe ku tundi duce tuba tugenzurwa n'ihuriro rya FARDC. Imisoro ya hato na hato ibigoranye cyane no ku muturage udafite icyo akora. Yego, urabona ko n'ubundi abaturage barimo barabyanga, bityo rero bikaba bituma nje mwibonizanye n'umuntu uri kuri tere, nakubwira yuko bitari bunorohere 23 gusiga abaturage uko nje ndi kubibona maginga ya. Ibi byose biri kubera hano hafi ya Uvira, haba hari abaturage byamaze gutuma batizabo bakerekeza iyo buhungiro bwana Safari? Oya maginga
mirwano yabereye hafi n'ubundi na Uvira. Ino mirwano n'ubundi ni y'abamayimayi bagabye ibitero ku ihuriro rya FARDC ku birindiro byabo, ndetse iyi M23 ikaba yari irimo ikora umutekano icunga uburyo ki atakomeza kubaho gusahuzi, kuko aka gace ka Regera ni agace k'ubworozi, ni agace k'abaturage bororeyemo. Urumva ko basa n'abashaka gucunga umutekano ndetse n'ibintu by'abaturage bo muri iyi mikino. Niyo mpamvu akenshi na kenshi wagiye ubona bamwe mu baturage bo mu bice bigiye bitandukanye M23 yafashe bigaragambye bavuga ko M23 bayishaka muri ibi bice, ndetse nkaba nakubwira ko harimo n'abasirikare bamwe bagiye biyunga kuri M23 bitewe n'ibikorwa bya M23. Urumva ko bitari buze koroha, urumva ko uru rugamba ruri buze gukomera cyane, bitewe yuko navumbuye umugambi ukomeye yuko aba FDLB igikuba cyacitse muri bo biturutse n'uko bamaze kumenya ko bahembwa udufaranga duke cyane kurusha abacanshuro b'uruhu rwera, kandi bavuga ko aribo bategura amaoperasiyo, bavuga ko aribo bajya ku mirongo y'imbere y'urugamba, mu gihe abacanshuro baba basa nk'abatekinisiye. Kugeza ubu ku birebana n'u Burundi, biri kuvugwa ko indege zaturukaga i Burundi ziza kurasa muri ibi bice bya Minembwe twirwaneho yamaze kurasamo imwe. Kugeza ubu ni nk'igiki cyahindutse ku bijyanye n'imikoreshereze y'izi drone zari zimaze iminsi zirasa mu bice bigenzurwa na M23 twirwaneho? Kugeza ubu n'ubundi niyo mpamvu ubona bukomeje kotsa igitutu muri ano ma-akise, kuko nk'aha Makobora imirwano ihabera hari akise iri ku misozi zakabaye n'ubundi izi drone ariho zinyura zikomeza, ndetse ubona yuko rino huriro rya FARDC na FDLB bashaka buryo ki bagenda basenya ibirindiro bw'ibanze cyangwa by'ingenzi bya M23 kugira ngo ibitero by'indege bitaba imbogamizi, bitewe n'uko nabo bakomeje kuzana ibikoresho byo kubaka ubwirinzi bw'ikirere. Ubona yuko n'ubundi gahunda y'ihuriro rya FARDC na FDLB bakomeje ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu ku birebana na Tanganyika bihagaze gute Safari? Magingo n'ubundi muri iki cyerekezo cya Munanira imirwano yacyari yose mu gace ka Kasenyi. Ubwo urumva ko nakubwira yuko imirwano iri kuboneka, hakazamo Withdraw. Uzi ko ubu hano Kasenyi uhita winjira n'ubundi muri Tanganyika. Withdraw biri kubera muri Tanganyika magingo aya. Bavuga ko ari abatekinisiye bo ku rwego rwo hejuru bari gutega amalandmine. Bayatega nde? Bayatega umwanzi nyine bagiye gutega amalandmine ku buryo umwanzi bamutega akagwa muri icyo gico kikahitana uburyo bwo guhitana abasirikare bagiye batandukanye, uretse no gutega imodoka mu mihanda ziba zigenda nyine. Abo ni abasirikare n'ubundi bohereje. Yego. Ubwo rero nandi ndababwira ko abaje muri iki gitondo cya kare, kuko batangiye kuza mu masaha y'8. Yego. Batungukira n'ubundi babashyize hariya mu bihogobogo n'indege yabamanuriye, bamwe bamanuka berekeza i Baraka, abandi bazamuka bajya muri biriya bice byo hejuru mu misozi ya Minembwe kugira ngo bajye gutanga umusaada wo kuba bakomeza ku giti kuri M23 yafashe agace gakomeye cyane k'imirwanire kano gace k'imirwanire n'ubundi kabarutsa. Ubwo ni hafi neza ya Kirezeho, aho basenyira inzu byasiga nkaho bikomeye hano kuri Barutsa, ariko n'ububiko bukeya bw'intwaro bavuyeho kuri Kirezeho, aho bari barajijishije ko ariho hari ibirindiro bikuru, ariko ibirindiro barabishyize ku
kuri kano gace ka Baruta ndetse ariyo point strategique ikomeye cyane kuri uno musozi n'ubundi wa Minembwe n'ubundi aka gace ka Baruta ni umusozi ukikije umusozi wa Minembwe urumva ko ari point strategique ishobora gutuma imirwano ibuze kuremera kuko magingo imirwano cyakomeye kuva ku munsi w'ejo nyuma y'uko n'ubundi habayeho imirwano ikomeye ikabasakiranya ku munsi w'ejo yatumye n'ubundi bafata kano gace ka Baruta ndetse na Perezeho yego imirwano ntiyigeze ihagarara haba ku ruhande rwa M23 nta bigeze bakora wibure barakomeje urabona ko M23 iri kwavansa ndetse n'izindi zafashe zikomeje guhangana kugira ngo batabigizeho ngo bajye kure kuko uri kumva ko bikomeje gukora diplomacy kugira ngo haze abasirikare mu kubafasha guhangana n'23 ubona ko ishaka kwavansa urugamba bidafite gahunda yo gutera wibure. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru ahari ni uko kuwa gatatu ku igenekerezo rya 14/2023 abajenari bane bo mu ngabo za leta n'intwaro rusange ya Congo barungitswe mu nama nkuru y'umutekano y'igihugu Conseil National de la Sécurité muri Auditoire Générale des Forces Armées mbere yo gufungirwa muri gereza ya gisirikare ya Ndoro i Kinshasa. Mu boherejwe mu butabera harimo General Christian Chiwewe Songesha wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za FARDC, General John Kabila uzwi nk'uri hafi ya wahoze ari President Joseph Kabila n'abandi bajenari babiri bakuru batatangajwe amazina ku mugaragaro. Nubwo impamvu yifatwa y'aba bajenari zitarasobanurwa ku mugaragaro n'inzego zibishinzwe, iyi ntambwe ikabifatwa nk'igikorwa gikomeye mu rwego rwo gushimangira ubutegetsi bugendera ku mategeko, guharanira kuba babazwa inshingano mu bya gisirikare no kurwanya karengane n'imikorere mibi mu nzego z'umutekano. Iki rero kandi ni icyemezo kije mu gihe igihugu gikomeje guhura n'ibibazo bikomeye mu by'umutekano, cyane cyane mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Congo hakomeje imirwano n'imitwe yitwaje intwaro. Abasasanguzi bo bavuga ko iki gikorwa gishobora kohereza ubutumwa bukomeye ku bandi bayobozi ba gisirikare kuko bikomeje kugenda bigaragara. Haratatekerezwa kandi kumenya niba abajenari bazagezwa imbere y'urukiko mu minsi iri imbere bakaburanishwa kuzabakurikiranyweho. Safari rero ngayo nguko urumva ko bizaba ibindi ndagira ngo komeze utubwira n'ibindi biri kugenda biba byifashe gute kugeza ubu Safari. Kugeza ubu n'ubundi mu gace n'ubundi kandi ko muri fase naho bwari naho muri ibi bice bw'amabaraka ukomeza za Rwanda na Lubumba uwerekeza n'ubundi za Rusenda imbere ho gatoya abantu b'agace bita Mbashimbagwe ku bahanzi ku baturage babita abazimwe urabona yuko bafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gukomeza gushyikira M23 ndetse ubona yuko ino point strategique ya Rusenda ikomeje kongererwa ubwirinzi ndetse hakomeje kugenda harunga ibikoresho karundura byo gukomeza kuba abasubiza inyuma umwanzi waturuka ikaremi iyo n'ubundi aturuke muri ibi bice akerekeza muri bino bice n'ubundi byo ku Ndondo. Akenshi na kenshi izi nzira ubundi zahita zijya mu bice byo ku Ndondo, akaba ariyo mpamvu ubona ko bakomeje gukuramo iriya misozi kugira ngo bagire n'ubwirinzi bukomeye. Iriya misozi yo mu Minembwe nyine ino bafashe bagire n'ubwirinzi kuko nta ndege zakongera guca muri biriya bice bya teritwari ya Fizi nyine harya he ku burengerazuba bwa Fizi bizamukira mu bigogo byo guhungabanya umutekano w'aba baturage. Bumva ko bakomeje gukura ku bwirinzi aho bavuga ko magingo aya nyuma y'uko ihuriro n'ubundi rya Family National BNB bashaka guhindura ikoranabuhanga ryo kugira ngo bamenya se M23 mu birindiro bikomeye bazi kugenda bubaka. Yego M23 ikomeje nayo kugenda ishakisha uburyo ki yakubaka ikoranabuhanga rihambaye kuko byatunguye abantu benshi n'ibintu batari biteze magingo aya
ni ibintu batari bikoze hano Karundu, aho kuri tere ya Karundu byari kuba ari ibicika, ndetse igikuba cyari bucike kuri 23 kubera amato Karundu aherutse kuza bivuga ko bavuye muri Korea, bari bagiye kumenasa, bikaba ngombwa ko ikoranabuhanga ryabo ribatabara, amato agasa nk'aho drone zigasa nk'aho ziyoba, uretse ko nyine bayirashe zikaza nyine muri aka gace ka Kivovo na Katongo. Urabona yuko nabo bakomeje kugenda bakora ubwirinzi bukomeye, kandi ntabwo nakugira ko maginga ya wenda hari umutuzo, kuko atake zirakomeye haba muri ibyo bice n'ubundi byo kuri Closeho. 23 iri kurwana ishaka gusubira inyuma, ihuriro rya FARDC na FDN ni kugira ngo bakomeze bafate ibindi bice isaha ku isaha. Anakubwira ko hari ibindi bice byafashwe. Ikindi nakujyana n'ubundi imenga n'ubundi hano muri gutuma y'Rwindi, ibihuriro bya FARDC n'abazarendo bamwe batiripotize kuri 23 bakomeje kugaba ibitero kugira ngo barebe muri baki bafata kino duce bambuye bwabo buno buce bwa Murambi na Gafunda. Ni mu gihe n'ubundi Safa, hari n'andi makuru mbona bari barayibanyoherereje ntabonye yo muri ivyo bice vya Mwenga. Yambwiye uti mwiriwe neza, amakuru twakiriye mashya nuko umusirikare wo mu ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yararashe mugenzi we bakoranaga aramwica nyuma y'amakimbirane yabaye hagati yabo mu gace ka Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi byabaye ku itariki ya 15 agana ku isa ya 8 z'amanywa, nkuko amakuru nakiriye ari guturuka mu nzego zikora muri aka gace bivuga. Abo nagerageje kuvugisha bambwiye ko abo basirikare bombi bari mu kazi gasanzwe, hanyuma akaza kuvuka impaka zikomeye hagati yabo zahise zivamo kurasana. Impamvu nyakuri yateye amakimbirane ntiramenyekana kugeza ubu. Ati inzego zishinzwe discipline zikomeje iperereza kugira ngo bamenyekane icyateye iyo mirwano n'icyaba cyatumye umwe afata icyemezo cyo gukoresha intwara arasa mugenzi we. Umusirikare warashe mugenzi we yahise atabwa muri yombi. Izindi nzego za FARDC zari ziri hafi aho zimushyikiriza ubutabera kugira ngo akurikiranwe. Ngayo nguko rero urumva nuko bihagaze. Safari, wakomeza, nari natinze kubona aya makuru. Je n'ibintu tumenyereye tutakirwa tukontaho. Yego, uretse ko hari ndi kubiza, ariko twebwe twamaze kumenyera aho twafashe nk'ibintu bisanzwe, kuko kwishyurana no guhora kubaho cyane. Tubigiyemo wasanga nicyo kiganiro twagwaga duhora tuvuga, kuko icyo cyatu akenshi tunareba mu buryo uburyo bw'imigambi kuri kawazi bitandukanye, naho ibyo ngibyo byo habaye kwivurugutanya buri gihe, aho ababarende benshi bakunze kuraswa, abaFARDC bakaraswa n'ababarende. Ibyo ni ibintu twamenyereye tutakirwa tugitindaho rwose. Ubwo ni uko byifashe. Ndi kukubwira yuko n'ubundi tuno duce n'ubundi twabaye tumbere, ubona ko tukirimo imirwano ikomeye, kuko FARDC irashaka ko twigaruza ku buzima bwiza. yego, kandi nubwo ibi byose biri kuba, abazarendo bakomeje gusaba 23 ko babafasha n'ubundi bamaze kwiyondeka kuri 23 bakaba bati twebwe nimugire abaturage bacu dukomeze tubakorere umutekano. Twamaze kubona ko ihuriro rya FARDC nta kibazo cyabo, nta kibazo bifuriza abaturage bo muri aka gace. Ubwo haracyariho negociation ndetse no kurebera hamwe ko nimba abasirikare b'abazarendo bari bujyanwe mu mahugurwa, cyangwa se niba bari buhite babizera bagahita babaha tuno duce n'ubundi bari bafashe 23 bagakomeza kwavansa mu rugamba, kuko gahunda ihari namaze kubona nuko 23 yatangiye amasezerano yo kwagura ikindi gice kwifata kugira ngo igire ubwirinzi kuri iyo sosiyete. Niyo gahunda iriho, niyo gahunda n'amashini gukora. yego. Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende, bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike,
ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Naha dusoreje, turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, usyonde sabone. Astra Vista.